Scotcher, Curtis Rees, Jordan Davies dros y Bêl. Scotcher! Bêl yn taro'r amddiffyn o dyma Sisei, mae dros Ben Davies, mae'n taro'r bar! Yn wirthiol gan Michael Jones am arbediad. Jones yn ymestyn I fraich, yn cael cyffyrddiad iddi yn taro'r bar ac yna'n cael ei chlirio am gic gornel. Symudiad areit ar ddechrau yr ail hanner yma. Y croesiad mewn tig at Sisei, a'r Bêl yn cael ei chlirio, ond dros dron unig nôl at y postyn pella. Wilson, oddi ar y linell, ac yn ar y foli. Mae Ben Fawcett yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. 30 eiliad yn unig sydd wedi chwarae yn yr ail hanner yma. Mae'n rhaid bod geiriau Nicky Hyen wedi gwneud gwahaniaeth ar yr hanner. Y cychwyn gorau posibl I dîm Nicky Hyen. O, camgymeriad gan Jack Wilson yn cyflwyno'r Bêl I Thomas a draws y gol, a maen nhw gyfartal! Ac Antonio sy'n sgorio. Y camgymeriad gan Jack Wilson yn cyflwyno'r Bêl I Liam Thomas I groesiad ar draws wyneb y gol, a'r ymwelwyr yn gyfartal o fewn eliadau. Fawcett yn codi fe yw'r byra. Curtis Rees, mae'n gwyro tuag at Sisei, allan gan Buckley. Ond nôl bydd hi'n dod, Wilson. Wilson yn croesi dyma Jordan Davies! Davies! Yn sgorio I gol gynta yn lliwiau yr Adar Gleision. A mae Hwlffordd nôl ar y blaen. Am ddechreuad i'r ail hanner. Sisei. Pryn bydd cyfleoedd i'r dyn mawr y prynhawn yma. Croesiad da, croesiad peryglis, dyma Wilson! O! Campus gan Jack Wilson. Y Bêl yn syrthio'n uchel o'r awyr yn troi yn y gwynt, ond ar ei drod dde yn gosod y Bêl yn ddestlus heibio I Michael Jones. Sisei at Fawcett. Ryan George tu allan iddo fe. Fawcett, Bêl yn gwyro! Ac yn garedig I Hwlffordd. Heibio I Michael Jones. Mae Fawcett yn ychwanegu I ail, a Hwlffordd I bedwerydd. Rees ymlaen. Lambert yn ei methu hi cyfle fan hyn am hat-trick I Fawcett. Fawcett, Sisei! A mae'n bent! Bêl hir ymlaen, yr amddiffynwyr tal yn cymlethu pethau yn y cefn i'r derwyddon. A Twrei Sisei yn ychwanegu'r 5 I Hwlffordd. Ac mae'n bwrw goliau ar ddôl y bont. Fawcett chwilio am ei hat-trick os yna gyfle I groesi. Fawcett, y sodliad, a Danny Williams, a mae Williams yn ychwanegu'r 6. A Hwlffordd yn cerdded y Bêl, heibio'r derwyddon. Gol wych arall I Hwlffordd. Mae'n hunllef i'r derwyddon. I'm very pleased with the way how we created the chances and the way how we scored the goals. Yeah, it was like last week that we came outside the dressing room. First 30 seconds we scored the goal. Unfortunately, we conceded immediately the equalizer, but then we showed the patience again and yeah, believe in ourselves, what we're capable and able to perform. And yeah, it's a really nice victory. I think the main thing he said when he's come in is just play with confidence. He's not going to have a go at us for doing something bad, for making any mistakes. You could see it at the back there when Jack made that mistake and they went back to 1-0. As soon as he done that, he came back with a goal, he set up the second goal. And I think that's just our mindset now, that the manager gives over on us and it's coming out on the pitch. The confidence is in the changing rooms, is buzzing, and we just feel like winning every time we come out now. I thought we was really good for 60 minutes, 65 minutes. We conceded the goal early on in the second half. Scored a good goal ourselves. Do you know what? I looked at it and went, well, they've scored 2 goals off 2 shots that were going wide, who deflected in. The keeper's made a save and one's gone off the kid's knee from a deflection. They were just comedy of errors. But we've got to be, obviously we've got to be better than what we've done. But I'm just thinking, how's that a 6-1 game? Yeah, definitely happy. Obviously I didn't start the last couple of games, but
keep working hard, and it's paid off today. Another 2 goals, I'm happy with that. So yeah, and I'm happy the team won, obviously.